Danas marame nisu samo odevni predmet, već su poseban modni detalj. Čačanka Maruška Topalović već 2 decenije izrađuje ešarpe i marame na svili, koje su postali svojevrsni ambasadori Srbije. Njene rukotvorine odlaze u inostranstvo kao suveniri. Umetnost i moda za Marušku Topalović jedinstven je spoj kojim započinje i završava svaki dan. Prve metre svile kupila je pre 20 godina, a od tada četkicama i bojama oslikava i potpisuje svoje snove i zadivljuje ljubitelje modnih detalja. Onog trenutka kad nanosite boju na svilu, ona vam tad pravi bukvalno inspiraciju i to može da bude samo početak jedne dnevne priče koja može da bude savršena, ali s obzirom da ja to jako dugo radim, meni je to sasvim jednostavno da u svakom trenutku osmislim nešto novo. U ateljeu u Preljini kod Čačka Maruška je odslikala na 1000 metara svile. U porodičnoj firmi sada ima 10 zaposlenih, a samo u prošloj godini napravljeno je više od 10.000 marama i ešarpi koje odlaze u svet kao svojevrstan suvenir. Mi svi u nama imamo neku unutrašnju lepotu koju sad ako dobijete priliku da pokažete drugom svetu, to je onda savršenstvo. Ako je pokažete i to se nekom dopadne, onda vam je još veća inspiracija i jednostavno ostavite za sobom neki interesantan trag koji će pričati. Uz marame i ručno sašivene kravate sa detaljima srpske tradicije odlaze u svet upravo iz Maruškinog ateljeja. I nije teško biti uspešna poslovna žena, ističe ova Čačanka. Važno je biti uporan, a pravi put uvek imaju talenat i sposobnosti.